within a month, daripada bacaan 15.6 drop turun pergi 5.5 ke 5.6. Husband one day tu I dengan Alora lah, start dengan Alora Pens untuk my husband. Sebab one day tu kita tak pernah buat medical check up, full medical check up tak pernah. So one day tu my husband actually dia aktif ni orang tau, every morning dia akan berkebun, dia buat kerja dia. So one day tu satu hari tu dia lay down saja, terus cakap dia dekat sofa kan, dia kata you kenapa, you demam tak, habis tu kenapa you tidur je. Dia kata badan dia tak larat, which is tak larat tu penat, dia macam dia kata tak tahu dia punya muscle down terus. So dia baring saja. Dia kata dia tak demam. So saya cakap okey lah, kita pergi buat check lah. Check, rupanya dia ada pre-diabetic, dia punya sugar spike 15.6. Tapi tak makan ubat lagi lah, ubat hospital semua tak makan. So before this kita ada jumpa punya upline, kita pernah jumpa dia sembang-sembang pasal produk kan, dia pernah story lah. So kita pun ignore lah, macam skeptical pun ya. So bila husband dah macam ni, cakap so lepas pada dah cakap tu, tiba-tiba Facebook ke dia keluar tau, banyak testimoni pasal macam bukan ni, dia macam baca kita punya minda kan. So bila keluar cakap we try lah Alora Pens. Cakap mas kata skeptical lah, dah lah harga boleh tahan. Seluar hitam saja legging kan, orang lelaki susah nak pakai legging. Tak apalah, cakap we try lah. Okay, kita beli, I beli, suruh dia pakai. Susah sikit nak kena konsisten orang lelaki pakai tau. So hari-hari I suruh push dia pakai. So within a month tanpa ubat klinik hospital kita tak ambil. Baru pakai Alora Pens, tapi I control makan, ada control cut sugar, masak I kena reduce whatever perasa, sos tiram, whatever tu memang kita kena reduce lah kan. So within a month daripada bacaan 15.6 drop turun pergi 5.5 ke 5.6. Yes. Ya. Pakai Alora saja. Control makan, cut sugar lah. Ya. Sekarang just maintain lah. So kita ada masukkan Shirto, Live Core bagi dia. So jadi normal lah below 10 bacaan sekarang kan macam tu.